kurşun. Şapıktır. Kurşun rahmet indi. Xudoyim, temde nemeler pişirgen. Rahmet yavrum. Tege, ben ustaga baraydarga bargayım. Estağfurullah. Balisiga bardım değil mi? Ben ustaga baraydarga bargayım deyim. Bey, ondan yemeştenim. Tege, belekes iyeni. Benim aptıraptı. Gidip dur belekeskine udu kevdege. Mana o kattı papiros tutuvagan. Estağfurullah. Nasıl var? Koronavirüs bilen ağırım değil mi? Oy Allah. Oşa kurşunu sakırham da bir tuğul, sakırmakın da bir tuğul. Yürüşürge evide ulu bitti biteli o. Şu tipim şey istim ki ha, oşa evide sakırham bir yaktan yenilendire, bir yaktan güldürtü. Papiroslar da dayım. Ey Xudayım, ey Xudayım, mene indi. Esi uta seyindi. Bismillahirrahmanirrahim. Hini ulam ting, hini ulhang bin, ne işin var? Ay Allah. Onun bana nisim öyle aşık neyse şey isi uturmak istedim. Allemi hangrav diyesemin işitmedi bulayım mı? Nimeş ne bulayım dayım. Ay ne meşteyim hon? Ekmeğim de mine ulan dayım. Hangrav. Uy, слушай, kurşu hakikaten bir hakayım mı? Bu şu kelmeyi mi? Geliyorum kulağımı işitmez. Bası bana. Bana ışlaytırıp, kurşular birbirini sakırıp bul hala sey tavunlarına sakırarlar hemen. Bir şu sanki aldık indi şu sey bulan ve sey tavunu bulan. Не формальный обстановки, без сценария, буйданı repetisyona sakırıp, yayda oturup aşaşap, seyisip, kurşu tireler menen, şartıp yayılıştır indi. Sey hadi kim yaşay hongayma? Sey ismehen nindi kız bulham. Şunalar mına bir bugünkü tabında sey turahında ederek ne hüleşip getirip diyeynek. Türlü seyler var ayma. Sey iskende hüleşebede, sirleşebede. Dostlarımızın sakırıp, ularda görüşüp, ularda hallerin bilip, sey esi tavununda şunday rehat hal ahvallarda turmuş hallerin biliyor. Şunun için degen seyrin türlüleri bulabetinde mi? Hint seyi, Gruzin seyi, Tokta seyi de istik bitinde elike. Tokta seyine de temli sey bulmagan ben. Nuşlaydan magazin seyi, uyda bizden bana şu tuğan yakta ne hatta yine ulenler var evet kızlar. Ulenlerde biz даже yiyip dağınışlarda faydalana da bilmeyi koy vakitte. Gerek şaktayın da başına daha Betüşkehin deyip beraberiz, Smarolyan'la para katından yiyip beraberiz. Bana hele şunu aytayım, bana bizim Zinfirabız, kurna böyle deyden. Sitten durun. Şuna Zinfirabız da. Hıvır bir de yiyen. Kadirli konakta, kadirli amineyler, havma hoşlanan sene. Hadi o şu gölgü, evider soğağı, evider seyirler, hadi saklandı. Alağa şükürmek kilo gölge. Min yıl dala buydum, o şu balanut seyin yiyem, ulenin. Balanut seyi anlamanlara, evançaya bittiğinde, anlayabadığında bitebilirdi. Belki başka hem bilmeden kişi vardır. Balanut seyi, bulanut, yanlışlık aytıp taşağını. İrder seyitip de yürüteler, eviler seyitip de yürüteler, kim nisekteler şu ayet evitinde. O büyük faydalı, onda S vitamini çok. Yiyahın onu nervo sistemaları kakşağında, hıvgıtkanda, yokohuzluktan, yürek siri, bütün bulgan viruslardan hadip şu bulanut seyinisip, rahatlanıp ağrımaygına, kumurlu yaşar yakamalı. Yoklayalmay, şerder buna bittiğinde yoklayalmay, şerder dışlarla. O bir gerek takın hain kis isirga gerek. Buna her seyi tavanında alayır, o şu seyde udimleriye küpterip, dışlagan seyimde bugün hırga isirip, buna gitip kaytaran Başlangıç neyi sonun bilen fakat tamamdır ettiri, yok tamam değil.
Neyse tamam bulham eli bir seyit unuttuk kızına başladı. Kadar bir hediye gelip bakmaklar. Neden öyle gitme? Benim sazı gezaya Allah'a şükür. Aksilterder, ilgender, sağırlar kaynap dura, bilgilende, bilgende. Şu. Yırlayık da, beyiyik de, ultırayık hüleşip. Barıhına öleşeyip, birgen beden kustenez. Ağineyler yığılışıp kilgenler hıvıyladı. Ağineyler yığılışıp kilgenler hıvıyladı. Seyyiseler yaratıp, kuş yitlerin taratıp. Seyyiseler yaratıp, kuş yitlerin taratıp. Sama vurdu citnaynata kayın ağaz kumeri. Sama vurdu citnaynata kayın ağaz kumeri. Sey kaynattan ineylerdim oğlum bulhan kumeri. Sey kaynattan ineylerdim oğlum bulhan kumeri. Kayın zeyi demli bula etsen haber almenen. Kayın zeyi demli bula etsen gökre almenen. Dağınlar gümeli bular yakın kızlarım melen. Dağınlar gümeli bular yakın kızlarım melen. Dağınlar gümeli bular yakın kızlarım melen. Başkurtlarda seylev kabilelerim. Irden turğas da seyle hov al. Evde seyiz. Şunan seyiz. Dağı bir de seyiz keskine. Başka işlerine tutun. İşin var mı ha? İkisi kabile. Evde seyiz. İtinde tut. Sey ışıgınca yılıta, kaygırganda yuvata, yarhıganda tınıslandıra, var işlerdi halite. Kuru sey süpürletme, asıkhan kuymaklap seyiz. Tohahan karagatlap, üşühen ballap, etile kurutlap.
Sesim duşha, dusumdu seyge sakır. Dusum kaygı kisirhe, seyge et. Kurşuna konak gilhe, seyge al. Kurşun yumuşka inhe, seyindir sızlap. Kapı konak gilhe, sey kuy. Konakka barhan, seyge kustenes al. Yuma kündü, yuma seyi utker. Kayne bulhan, kıyev seyi. Beyin bulhan, kilin seyi ısır. Yağın kekuk seyi nesik. Yayın tuğay seyin ısıp güne ultırma. Seyge ulen gittir, kalk koy, verin ya kaynat. Kışkı uzun küsterde dostlar minen bir-birigizge seyge yürüşügüz. Tünün yuklay almahan, turup seyiz. İn hungur hem in tüp karide, iktibarlı buluğu. Başkurt kofiden hunga sey ise. Bu da diskine ne? Takmak sağdır gelip seyge şunu olayım. Lakin bu da sey durumunda işlettim ne kadar asık sey, asık saray bakta sey. Birim kişim kilgende beş kaynaydır samavar. Bir mert kişim kilgende bir kaynamay samavar. Belekeyine miske yitir elik iske. Tamağım seyli konağım. Koda aşı muzulha. Kodağı seyge yumatlanadı. Isınlap da aşırı her vakitte mul bulgam. Esey, resey, yenser. Söyle, seyseler. Seynük seynisi bitkes. Samavurga küseler. Samavurga küsmezini medrüşkeli bitseyder. Ey Allah. Derve babay darda gomere boye seyisken suğa kure kurunlar tukan yaşına yetken ebey derde babay darda gomere boye seyisken suğa kure kurunlar tukan yaşına yetken. Rüşkerler seyi yaman, boşu yetin hayalap kına. Yenderine dava bulur, es dutum ballap kına. Ebey derde babay darda, gumir bu yese yesken, şu
şu var bura ne kabul edin. Yana bir koyak. Anlaylardan tirdardan demler seyler seyir ebeylerimin babaylardan yolağın devam edeyim ebeyler de babaylardan ömür boyu seyiskin şuğa kure barındılar tukan yaşına yetken ebeyler de babaylardan ömür boyu seyiskin şuğa kure barındılar tukan yaşına yetken Antav kiligen maşinara diyegenler diseyler Antav kiligen maşinara diyegenler diseyler Şul seyler deyse sehimerigenler seyler Şul seyler deyse sehimerigenler seyler Takta seyir takta seyir takta seyir diyorlar Takta seyir takta seyir takta seyir diyorlar Takta seyir diyorlar diseyler hayır yolan Takta seyir diyorlar diseyler hayır yolan Güzeller derler derler güzel Seyir seller derler derler güzel Yuva sallar koyunu aşağı gözleri Yuva sallar koyunu aşağı gözleri Düştüm baksana baktım oldu baksana Titrip düştüm baksana baktım oldu baksana Nedruş gel seyler bir kulhan şifa hayrağa Nedruş gel seyler bir kulhan şifa hayrağa Ara seyni bildirlerde koyar bağım dinleler Ara seyni bildirlerde koyar bağım dinleler Bakıyor ve girdelerde gün kurmağım dinleler Bakıyor ve girdelerde gün kurmağım dinleler Samavar koyhan koynarga koyar buzun kumları Samavar koyhan koynarga koyar buzun kumları Kız kaylağın ebiderli kız kabuğun ömrü Kız kaylağın ebiderli kız kabuğun ömrü Samavarda diz kaynatır aldı kayıp kumları Samavarda diz kaynatır aldı kayıp kumları Ona gidip hürmet edecek aldı kullar ömrü Ona gidip hürmet edecek kumları Enek ile aftama bir küyegende şişeler Artık ile aftama bir küyegende şişeler İşlemeyse düşüyle değilseler değilseler Rüzen Nurullah mı? Beden in oğlu Ariley.
hayray handuras inin buyur belayı Kulaklar salaktırır buhan, kaynatır gerek samavır. Üsterde bulsak tomaha, birde bulmalar avır. Samavır kaynatır buhan, beşirge gerek koymak. Kulkarı mayga manıp durur, kunaktın ağıdına koymak. Kunaklar sakırır buhan, şeker gerek uğa katı. Şekeri bulma katı, kunaktın kümeli katı. Samavur kaynatır buhan, kayın buhan kümeregi. Sayı serip yakşittegi, oğlum buhan kümeregi. Aferin. Üstelde yangısına yak seyi havamı büken. Yangı seydin de demi yok, esmeyim hinedirken. Umerim şulay yutarmı, geldiğine güdür. Yangıdım öten yanında havan seylersin. Umerim şulay yutarmı, geldiğine güdür. Yangıdım öten yanında havan seylersin. Aynar sey halıp kuyamda uldıram hini güdür. Seyim hıvına bitindi, kayda yuhaldın gittir. Umerim şulay yudarmı, gel hini gene güdür. Yangılım üstten yanında hıvıngan seylersin. Umerim şulay yudarmı, gel hini gene güdür. Yangılım üstten yanında hıvıngan seylersin. Üstelimde barı var, niye seydin temi yok. Yangıl bulgan kalır indi, büyümdün de yeme yok. Umerim şulay yudarmı, gül yine gene güdür. Yangılım üstel yanında, hıvıngan seylersin. Umerim şulay yudarmı, gül yine gene güdür. Yangılım üstel yanında, hıvıngan seylersin. Hıvıngan seylersin. Gözüne itteşlerine sardarız mı? Esteseyler siz kumere gelirsin. Amin ettim. Otur kız indi. Düşüreyim devrini. Bu değilse mandı, yalan kızı. Sayalığım doğuşumdan min bitile baş kol kızı. Kılıp durgan üstelimde ekmek kızı, bak kımızı. Tabiatten şunaqsımın min biteli baş kol kızı. Yırlayım soğulup huzur, oğlum kıyı baş kurt yürüm. Yüreğimde min yeşeriyor, min biteli baş kurt kızı. Başı dura, neme be kararinem.
Barıletler gülerler, erdemeller gülerler. Kurtanın nerede yıllarlar ses kağıtlar gülerler. Hürmetli Agni'de, hürmetli kızarlıklar, neden kurban kuruma, neden soruşmadık şartma. Çünkü bir ağır vakitler buldu, bir ağır zamanlar buldu. Kimler ayra, kimler nisik, oturaladık. Okunuş buldu bitinde şunun için, nehirden buna kendikte kaldıkta, oynap külü, bugünkü kısra şoğulga, ilk şartman. Direkten mehrin takmaktarıgız, hedin matur yırdarıgız. Buna eri karab oturan, baktıran birine her biri deri tavam kayıya şöyle. Her biri birisinden yırlay, ikincisinden beyi şöyle. Ehud, yumğağıyım da hidde, Allah'a şükür. Buna eğer de bugünkü mesela bugün uşun hamak yola varanlarına kilsek biz bunda bütününde kurarız. Bütününde kurarız. Biz birincisinden milli kiyimlerimiz, neysiklim şağı matur milli kiyimler bizde kolay eskitmeli. Bütün hem de kullar olmayırlarını bizinde. İkincisinden buna bizim milli aşkarığı, şu zikrama üstlerle kılıp durar bizinde. Alıdan pulgar koyulup tuttuk hatta. Üçüncüsünden bizim kız gazetlerimiz, konağa karşı, kara karşı. Şöyle o bizim grup gazetlerimiz, yolalarımız, şöyle. Hem bizden nima bizinde yırdarımız. Çünkü bizim yırdarımızda buna bu yırlarımız bu rahmet takmaktarda da yırdarda da yırdarlık direkt onda bizim tarih bitimli halkımızın tarihten
Кімде-кім, біздің балалар, біздің халық өзінің шул йырдарын білһә, ана шул тимәк өзінің тарихын біләсеген білетінде. Одан мен оҙаҡ һөйләргә бик яратам инде, шул оҙаҡ оҙаҡҡа һуҙмай ғына. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Ана бөгөн шунан ҡурҡмайынса, Рима, Әхмәт Зыйырна. Туташ, шундай байрам үткәрергә йыйынғанығыҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Ҙур рәхмәт. Мына башҡорттоң ҡунаҡсыллығы, башҡорттоң күңеллелеге, мына шунан бирле нинди генә ауыр замандар булмаһын, башҡорт битендә килгән ҡунаҡҡа килгән кешегә һуңғы һарығын, һуңғы нимәһен ҡуйып ашатып, 3 көн буйы ҡунаҡ итеп, 3 көн буйына ниңә килгәнен дә һорамайынса ғына һорамаған бит инде. 3-нче көндә генә әйткәндә нимәгә килгәнен йомошонда. Шундай ваҡытта, шундай байрам үткәреү өсөн беҙгә ҙур рәхмәт. Мына нидә һәләттәге оҙон тимәйем дә оҙон һөйләйем инде. Нигә беҙ үзән башта әллә нисә мәртәбә булдык инде. Әллә нисә мәртәбә һеҙҙең ҡунаҡсыллығыҙҙы, һеҙҙең тулаштарығыҙҙы, һеҙҙең матур һүҙҙәрегеҙҙе, һеҙҙең матур йырҙарығыҙҙы күргән. Хатта әллә нисә тапҡыр өйҙәренә лә саҡырҙылар алар. Мәктәптә лә булды. Мына Зинфираның өйөн бөгөн күрһәтеп ҡарап туҡтай биреп киттек. Мына был Зинфираның өйөндә нисә мәртәбә ҡунаҡта булдык. Шайтып үтеп киттек. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Үтеп киткән һайлауҙар, һеҙҙең шул тиклем актив булыуығыҙ, әүҙем булыуығыҙ, шул тиклем матур кейемдәр менән барып, һәр береһен нигә төшөрөп тороуығыҙ бик яҡшы бит инде. Рейланың шундай матур итеп видеолар һалғандар, һәм бүтән дәрес видеоларын һалғандар бит. Мин ғорурланып ҡарап ултырҙым. Үҙем башҡорт кейеме кейеп барырға яңғыҙым, оялдым да кеймәнем. Барғайны мына минән һорайҙар, ҡайҙа кейемегеҙ дип. Башҡорт кейемегеҙ, әйтәм, инде кеймәнем дә хәзер шулай һөйләп ҡуйҙым инде. Ярай, беҙҙең менән һәр ваҡыт бергә йөрөүсе беҙҙең Белореттәге агенәйҙәрҙең ойоштороусыларының береһе Белорет Сафронова Гүлдирәгәдәге күп бит инде уның. Рәхмәт уға, һаулыҡ уға теләйем. Сәләмәтләр бешмән. Әлбиттә беҙ шартбыҙ, бик шартбыҙ. Һәм һау, матур килеш күреүебеҙгә бигерәк тә шартбыҙ. Сөнки үҙегеҙ белеп тораһығыҙ, республикала, район ҡарала ниндәй ауыр хәлдәр булды бит инде. Шулай бит инде беҙ билдәле кешеләребеҙҙе юғалттыҡ. Матур ағайҙарыбыҙ, апайҙарыбыҙ ошо ауырыу сәбәпле китеп барҙылар. Шуға беҙҙең бөгөнгө ҡыуаныс икеләтә. Ҙур. Сөнки барығыҙға Аллаға шөкөр иҫән һауҙарһығыҙ. Матур итеп йырҙар йырлайһығыҙ, бер нәмәне лә онотмағанһығыҙ. Таҡмаҡтар ағылып тора һеҙҙән. Тыпырлатып бейеп китеүҙәрегеҙ барыһы ла бик яҡшы. Бына бөгөнгө шундай матур сыуаҡ көндә ошо байрам созвучно тип әйтәйек микән, ошо сәй байрам менән тура ғына килеп тора бөгөнгө көнгә. Әбейҙәр сыуағы тип әйтәбеҙ бит инде. Әбейҙәр сыуағы башланып тора ысынлыҡта. Ул һеҙҙең көндәрегеҙ, дөрөҫөн генә әйткәндә, матур көндәр, шулай йылы көндәр, улар оҙаҡ булмай, бер аҙна ярым ғына була бит инде ул, 2 аҙнаға ла тулмай ҡала ҡайһы ваҡытта. Әлбиттә, мына килеп ултырғанда беҙ әлеге шул донъяуи хәлдәрҙе Зөбәрзәт Ахматул менән һөйләшеп килеп ултырҙыҡ инде. Инйәргә шылтыратыуҙар беҙҙең, унда бер группа создавай итеп, төркөм итеп, ул 16-нсы йылдан бирле һайҙағаны йөрөп икән ул ағай. 26 йәштәнме ҙур донъяға сыҡҡаны юҡ икән. Шул ағайға төркөм ебәреүгә ирешеп, улар беҙгә фотоларын ебәреп, беҙ аларҙы матур итеп яҙып, республика баҫмаларына ебәрҙек. Мына ҙур шул эш булды инде ул. Иң мөһим эш тип мин билдәләп ҡуйҙым үҙемдең блокнотымда. Социаль төркөмдәрҙә һәр береге тураһында яҙып биреп торҙоҡ, кемдәр ҡатнашҡан һайлауҙа, кемдәр WhatsApp аша ебәреүгә өлгәшкән. Минең һорауым булды бит инде, WhatsApp аша миңә бер нисә һөйләм менән генә яҙып ебәрегеҙ, фотоларығыҙҙы һалығыҙ, или же тауыш һөйләп ебәрегеҙ, тауыш аша, WhatsApp аша тип. Миңә тиҙ генә ҡыҙҙар, рәхмәт инде һеҙгә тигән был инәйҙәр, апайҙар, ҡыҙҙар тип ебәрҙе мына һеҙҙе йәшәртеп.
Ебердилер, біз республика басмаларына ебере қалдық. Өзіміздің түркімдер, социал түркімдер орнаштырып, Хусейндер, Абзақтар, шунан Уткелдер, хәтигенсі Уткелдер, Сосновка, Уткелдерді ғын келді, яғдылдары болмағас қоя алманық енді. Сосновкалар хезі бар қызылар республика басмаларына, республика сайттарына қойдылар. Моментально. Мұна біздің ебәрі болды, қойдылар. Шунан біз милли кейімге басым жағамыз. Мұна хайлауда да шу тиклем қазір традицияға әйленіп бара байрам нөхеті бере хайлауға келген кішілерге деп. Абзақтар анда хайлауға кешілерді үгітлеп, сақырып, милли кейіндерді сығыш яғап беругендер бетінде мұна ағинейдер оларға зор рәхмет әлбетті. Шунан Сосновкала нендей матур. Анда біздің сәхибәлі барып кетті бетінде телевидение бізді біляқта тұттылар. Шуға бүті әлі бек матур болды. Рысықайға барып еттілер бетінде біздің сәхибәт түшірусілер түркімі. Шуға барғыз ғала зор рәхмет. Хәтигенсі көтеріп алдығыз, бізге ол зор плюс болды мұна, башқұрт матбуғаттарына. Хәтің мұна шул тиклім матур келіш милли кейіндерді сығып айлап беруіміз. Біріншісінен ол ауыл халқына өлгі болды, өрнек болды. Олы бұлын кішілеріне. Екіншісінен біздің балаларға өрнек болды. Еш бұлынға өрнек болды. Шул яқтан бек зор еш башқардығы рәхмет барығыр қала. Хәдір райондарда мұна шул ағинайдар ейіні, ағинайдар ағзалар шул текін құлайды, Аллаға шүкір. Бүті ерді де біз балдықтырағыз. Интернетті асақ, пожалуйста, бедері ағинайдары, асақ Сосновка ағинайдары, Хусейн ағинайдары, Уткел, Рысықай, бүтігіде еңілдергі ділі көрәгіз, матур іштәргі ділі көрәгіз. Артабанда шулай, бірден болығыз, тату болығыз ағинайдар. Бір-бірігізді қәзірлеп күні, бір-бірігіздің көңіл елген бір-бірігізге өйлешіп күні, мұна мен мисалға келтірмәксі боламынды, Зинкер апай Кәримова менен Рима Ахмадзия қызы Ғалимиянованы. Мұна нендей ағинайдарын олар матур етіп алып үрейдер. Her birinin ihtiram edip, her birine yılı buz tabıp, o ағинайдар бит o ana şulu alıp yürüğüz hezin tağla bir başka putere, ağıl halk aldığındalar, şulaya kızın ödügüzdün mına yürügen ağzalarınız aldığındalar hezin başılıp puterler. Şulay gittiğinde her vakit şulay bulur ағинайдар. Hani yılı buz bütmey, urgılıp kına tura, Әйткен хайын шулай бетінде әйірек бұл зурайығандан зурая бара. Көңіліңдің елігін бөліп, үйрегіңдің елігін бөліп берген кішілерге шулай бетінде. Шуға матур болығы, дос болығы деп етмәксі боламында. Сүнкі біз елге қарайбыз, район халқы елге қарай, ауыл халқы елге қарай. Шуға бірдемлікте көз. Мұна елдің бит матур юбилейдеріңіз болды ағинайдар арасында. Шуға юбиляршаларды құтлап өтмәксі бетінде. Біздің уже бекенен башлайық. Рима Ахмадзия қызы матур юбилейі болды. Шуға бәлекей гіне болды. Қайдарына ішләһәді тәкмидегіне емағат ұйышмағын алып барғағыза әр вақыт берден болығыр, алдыңғы болығыр, әудің болығыр, дәртлі болығыр. Сайла өтлі болығыр. Шунан біздің юбилейлер біздің үткелде болды ебе. Үткелде кімет? Нәсиме қай біздің ұстақ болды, келе алманы. Sen apayla biri buların takdiri. Rahmet müddetsin ismini. Şundan bizim Rısıkay'da buldu. Nefise Pay bizim. Bundan onda bir kere altın kollu kişi bitimde o. Selam takşakları değil mi?
Zifa apay. Benim medeniyet yurtunun direktörü Nergize Selimovna. 50 yaş kız, 50 okul yürüyen ol. Allah bir diplom. Buyur yaklay. Onun eseri Mehmet Ağol'un medeniyet yurtu direktörü. Atağı Mehmet Ağol'un mektep direktörü. Hem bizim bütünde bilgen, yaratan lira var. Lira var. Bizim o şu satlıkta medeniyet yurtunda eşkekliğine liraga beylenip aldım dedi. Lira kilindi benim ergem eşketi. Yok kilme. Bayıl kildi. Ahır benim oğlum da kolup kaşke kildim de oydum onun yanına. Birgen eşleyim. Şurada eşek karnaya hayatını Allah'a. Min barabızla oşuma top sey bayramıgız men ısın kumuldan kaynar kutlayım. Şunday kumulli mında hem yılı bir kuptura barabızdan da ısınat da her avuldan kurku, her avuldan yılı he. Şundan aptırap durmagan nişe bular bizim men eğerip yürüy dertip. Ben hevden ülgü alabız, ben hevden ürenebіз. Bu aytmayınsa kaylaytıp her başkalarına oşunu tapşıra alağız. Buna biz yaylap iyerebіз. Başkalarda şu aytılıp yeşler hevge iyerip yürümünder. Ballar galak kurhetir gerek oşu ülgünü. Biz ularga üretebіз içinde. Şunun için sakırganıgızga bu rahmet. Hoşalarga rahmet. Hem kilgen konaklarga, hem bizi alıp yürügen vaditellerge bu rahmet hevgele havlık. Şulay tırtıgı yok diye etmeygine, bir-birigine aralaşıp yaşauga bir numara gitmek için de Züberge takmalığına bu rahmet. Şulay tırtıgı uyuşturup alıp yürügenigizge. Hem şunday bir belekeskine helinüsün münecat edip gitken gelen. O sabırlık münecatı. Nedele yaş benim ele bilmeye girdi, bitme girdi. Uydume gereken her birinin alıp, öğrenip yürüge tırışam. Şuna kadir helinüsün, barıgı üstünde sabırlık münecatını etem. Biz aşağı besi bultırağıp, tırnağı bultırağıp. Sabır bulayık dip etmeksemin. Kayda bul hatta, yemegine bul hava. Bismillahirrahmanirrahim. Ey tuğanlar bilegirmi, minin kalbin avarlığın, Peygamberler sabır itken, sabır itip eşir algan. Peygamberler sabır itken, sabır itip eşir algan. Sabırlıktın tamamların, kitaplardan karavanlar. Sabır itken kişilerde, şahitler tip hanağındar. Sabır itken kişilerde, şahitler tip hanağındar. Sabır itik, sabır itik, sabır kuldan şeytan kasa. Sabır kuldar yennet işigin, ud kuldar menen asa. Sabır kuldar yennet işigin, ud kuldar menen asa. Sabır itik, sabır itik. Münejetin hidge bulhın, duk işlerin dua kılhın, duaları kabul bulhın, Rahimim kıl Resulullah. Duaları kabul bulhın,
iman kıl Resulullah. Olay bağışına sabahlık bilin, bilimlik bilin, oşu sınıfta kilgen korkanıstan bizi uğra bütünler. Biz barıgıza ukanıp durağız, Allah'a şükür şunun için bizge beri bizgeler. Bunday avrum yokma. Dedim şecere var. Hani bin totalide tuham da onda şecere degeni mene bilmeyler. Ben mene ikinci yılga Allah bırakar oyun barıp şecere bakırga yiyemem. Nime ikerim bu hetem? Kim ışık kıyaşka zora gidip nurlar diye. Her yardım ederken mevcutçi Hut ellenmelerinizi bir de ayak kimlerin kapışıyordu nurlarını yağlık tarafını bir de ama ne kadar zor tabağı zinde ha o nasıl sen ona sistem ne iyi Ana bir görmeyin şu an bir Ya bu yıl bitti. 4 5 o zaman 2 3 4 5 6 7 молодец. Gitti. Запомните. 1 2 3 4 5 Надо было веселых берем. Bunu belki bu arkadaşlar damda hukuk taşları bir şey ağır bağıyla yatsala evinde. Şu damda ne bunlar yine. Malatsı. Kim yengde?
Bana böyle suçyalar kara bulduravер. Bir yigitler suçyalar. Neyse bu tarafa karab Doğan'ı da Ayne kuşu bir yapın okuyor. Ben kupret buldu. Başka balık Ben kupret kay iki balık. Evet, tane ikisi yer. İkisi bir arada. Kızlar yırmaya bak. Ne? Başlayalım. Kuşu bergen mahirgeninde dihalkeye Ona kuyruğun arabere suyu Sunakeye Aynı dökülmey matur basa tügelmey Matur basa diye gezer mumlu basa tügelmey Matur basa diye gezer mumlu basa tügelmey Haydi taşı. İkişer bunları koy. Ama yağlayıp durdum. Ulunu da ürete durun. Min beri kaldı bu yapıp hürmetler neyden? Min bile her bitinde. Ama Şamil'e mirişti bilmeyi gün. Neyle bilmeyin ki? Emin Reyla payını işleptir bile. Min hüreş karı gibi iştip kaldım. Şuna kaldım. Şamil'e mirişti ruhu böyle. Şamil Emiroviç bu benim turmuş iptaşım. Böyle yerine koymayın. Bizi alıp geldi, redaksiya hizmetkarları. Baceteli bir kuptanan işten gitken. Min hadi Şamil Emiriş'e inelim. Sen nasıl? Bana bir
Mini yürüteyim diyorum. Bir gidelim program alıp gidelim. Şimdi men neyde şu Güzel başta burun-burundan eş saktan her vakit kunaksı kalıp mında şundu çıktım. Kendilere kalıp kuray turgayным gibi ettim. Ama kadar indi böyle buna men işleyim 19 yıldan beri gene vesildi. 1923 yıl. Şular ala mınдағы ағайнелермен танышып, ұйыштырылған ағайнелермен танышып, dik ұқшап, dik тағыланығырақ яратып кеткенімізден башты, яратып кеткенімізден башты. Çünkü mында біздің ағайнелер шап, ағайнелерін әлігін айтып кеткет. Мына 19 жылдан бері 3-ші жыл ішлегенде бері мында мен бая қана отырам, 55-56 мероприятия, шунда зор мероприятиялар өткерді ол Риман Ахметзевна. Бұның іргәһендә эшләп йөргән кызлар ағайнелер, қыздар алар, ештер деп бітірлер. Уде ғымағалар ұт көк. Земфираны алғанда, Әлияны алғанда, башқаларын алғанда, бүтірлі ұт көк алар. Бірге, кім білен Риманың бүтінен қарашына қарап үйіріп күні үйірілер. Білеген Рима бек тұр ярмамсы боласақ енді. Мына Римаға шылайтып, мен хедің ризалығымды алып, алдым деп ойлайым. Оны әйде ушатайық, шылай өт, ол етексенейінен, ушатайық вазифахана. Ушатайық та оға дүр рахметтер айтып, сатыра жабат мұнаға құр берейік. Риманың бик матур ғадаты бар ені. Бұдыме естеш дегендей болғарақ Рима төбетеймізді. Ол өткерген саралары турағында тезгіне хабар ете тұрғайын. То язып ебәрі олды, Зүлфаратмаға то неге, то сылтыранды ебәрі, бұна шындай сара өткері егеске берейік неге деп. Мен әлбетті береге, давай, диктовать ете өбәрді, или голосовой ебәр, яда қалып берейік деп, бек вақытым болмаға Зүлфаратмаға сылтыран деп етемін. Сол яқтан бек әуден болды. Мына шуны ағинейдер үдігізді, үдігіздің негізді алығыз деген бұл иқтибарығызға һәм хезе шулайтығыз, әр вақыт. Ағинейлік бұрысын бек матур башқардығы. Артағанда шулай болған, мына хедің артығыздан келесі етексіге шулай ішлерге яқсын алыр еқа. Бек матур саралар өткерді. Мәктәп қатыштырдығы еш болынды. Бұна баймақтар келгенде нейде матур дұр сара болды шулай дегенде. Отталық дәрістері бімен бірге бұғарылған дұр кесе келіп сықты. Ол вақытта көні ойы барды дегенде. Бек матур. Кәрәк болғас кәрәк енді. Шулай. Емәғат іші бетек бұл. Шулай бет. Емәғат іші. Шының үшін біз біреуділі көшіп тұта алмайды. Біреугілі басым яхай алмайды. Ол сұңғыл ixtiyarı. Көңіл беріп кіші өйді башқарға дейіз. Шының үшін біз рәхмет кіне ете аладық. Рима, әтәксі яқыды. Мына Белорет район қала Амине емәғат ойышмағы қарардарын тұрмышқа ашыруда. Одан башта башқұрт халқы мәдениетін өстіруді. Балалар көңіліне башқұртлық рухын хіңгіруді. Тұс өліш индіргені, юлаларды, традицияларды, ештерге тапшыру мақсатындағы іштері, milli matbuatda aldırıp okuda, hem onu halk arasında taratılda көрһәткән ярдәме өчен Белорет районы Үҙәнбаш авылы ағинәйләре етәксеһе Ғәлимйәнова Рима Әхмәтзия кызы рәхмәт хаты менән бүләкләнә. Рәхмәт ишегеҙгә.
Rahmetimiz özgür rahmetimiz. Işanmanın bitini fitmet, yibermet bir Roşalga ettirga koyhan bir ödeye karşı. Hani bir öyle karşılasak gidanın da şöyle yiberge olduk bitini. Bir şey bana etti bitini. Kışını güçlük tutmak. Ben şu vakitte Gülfe Gereyev'ne gelen şaltarata kaldım. Hem bu minnet telefonda şu tirgine yibere kaldı. Hem Gülfe Gereyev'in isminden rahmet kaldı. Bunda indi bit matır düzdar yarar. Okumayın ağine, akıllı, kudukayet, ağine işte bunda. Edep akla, fedakarlık, ihlaslık, diğerleri ülgüyüsün. Bu rahmet bildire, bu Gülfe Gereyev'in isminden. Ama lakin şöyle de bunu gitmeden tifamil han yarmaytır. Hadi yardırma yarar. Benim kızlarım şunday ney? Evimde, öder tırışlar, nimeti beklemden eliye, zikirler, neler. İşte kızlarımız kobrita, şulpan, enise, ne onlar şu hatırlılar, ne bugünkü günde onlar kilamanlar. Barıza şu mene, Gülşat Apay bize koşulup gitti mene Allah'a şükür. Şunun için benim de Eliye elgemde, Eliye benim maşerlik, direktör betinde, ben kudurup kına betinde. Şuna birge buluştağım, Eliye yardım ettirip, vurup bilip, ona işitiren kılıklayız. Yardım ettirip, uzilerim ite onun kengeçlerim tırnak, ben şunu saranın bir ödümüne işe almayayım bir. O şu kızlar bulmahan bir işe almayayım. Şeyle almasın dursun etkenler. Onların kengeçleri tırnak, onların karışlığı bilen, onların yardımları bilen, ne ışındı yüzünün beylemler gelip tırnak. Şuay, Eliye bile şu Eliye ucu da Eliye mama. Zifirarına indi süze yok. Bana iyi pravi revi kullar bana ışlar. Kadarlar ne der? Bana birge bizim baş ağında yani baş anne biteksi tarzım taraf okurakta. O Aliye'nin bende birin sırgına bilmiyor. Kutem biraz o in aktif kanda Rima yardımcı buldu bizimde. Hem o Rima kuvuk devam ettirse bulaydı. Rima'nın darttır bir verir şirkanın kadarırgahında. Onun örgahında şunday güçlü yardımcı bulabilirgahında. Yeştik tıra işi itme ha. Так что yine dur ümitler bağlayız. Yarayma. Sen baş ağineyleri tağlanıqraq. Öldümürek keylen hındır tağlanıqraq. Havul hındır iten, havul hındır samay glavnaya. Ağineyler. Yine kutlayın. Ramaga ilk koyuyor. Tanıtmağızı Ramaga turga ilip koyuyor. Ramga ölüp koyup koyuyor. Bir de unuttu уже. Bunlar şu aytır yarayma. Şu aytır tertip bulun. Ağineyler yürügenirde balalar bergede tertipli bulun. Uramızda matır bulun, kertegizde matır bulun, üyügüzde matır bulun. Öyle tertipli matır hayvet bulun. Ben öyle kutluyorum ağineyler bütün özgürler şu Allah'a şükür. Allah'a şükür. Bizde bir dönem unuttuk başlandı. Allah verse bütün imatır bulur deyip şanadı. Şanalı da yaşar başar yine bu hasar şanalı. Menge umuşlar. Duz yaşayın. Самое главное. Nur rahmet, şu девушка келгенігізде бүтігіз бәлі. Бұл бәлі кәйтіп тұрманығыз, бүтігізді қайдығыз, Аллаға шүкір, көңіл етхә аш етәтей. Şunun için bütігізгені рахмет деп етейim. Işanğanығız üçün рахмет, Allah bilhər, bütігізді көмекте, натур етіп, işlerге yapın, Allah bilhər. Ağineylerine eğitim bugün kaldı bir de. Yeni mühim eğitim bugün de sıkkası anlanır. Benim durağım. Bizim hürmetli ağineyler. Ne kimler yırtarak yazılıp kvitansiyanı bizge veren. Birincisi kilgen kvitokka, onuncu kilgen kvitokka, 20'si kilgen kvitokka. Матур бүләктер тұрады. Шудан қалғаны лотереяға қаламыз да, анда уже кім? Мына келген бір кеше, мына Фәрсен апай біздің редакцияға келіп көрейік. Фәрсен апайға айтады, Фәрсен апай, әйде біздің квитоктарды үрілті бәрегедеді деп. Ол тартып сығарала біз қараймыз. Шул кешеге квиток сыққан, шуны ғап кете бүләк.
Kilgen kişi ne kvitokta sigara. Şunu belip koyuyor. Artı birge aytalar. Kim bir o kişilerge bulak sigara da birge mana men otmayım. Bir kişilerle kurbanı yok muyum bana? Şuğa ne yeberge kvitoktarga bulaklar şey bulmaz. Rahmet ihtibarlar. Helashtık şöyle, eski yavru, başka kaslarım bütün metkatır şahı. Eğitim de bunu kışkı kiri kayıtkanda, bana kanda kolay. Bana mandali bir şahı var şöyle. Yılı kalendarda yıl bitti para. Şöyle, aldağı yılga, Allah bir havul hak 22 yıl olup giteydi de. Bana benim yakında, Karagıdayla. Birge bir evden avamdan alıp giydi, bana herge başka üydü birmey. Bir evde işlep birmey. Bana hep beni alıgıp, ülgütüp alıgıp derdi. Tuttular da bir taşlanıp durgan neydi? Tuttular da öder işlenler de bana çeken başka tüyülür. Bana çeken tuyla ötkerip koydular. İlk gitmeli itip. Andağı maturluk, andağı ilk gitmeli bana neydi? Ötkerler. Kaldı uşul tikrimalar. Onlar bir sara gazalını işlenecek. Onu gitmeye, min işlerinde herge birden tüveytmeye, birge işleyden aşaktır bugün yok. Birge tuaptı, tut bulun işleyden. Birbirini yaratıp, her vakit bir-birinin üstüne tırışıp duralar. Buna bunlar herge ölgü. Takdim var kızlarım. Takdim var. Yetekçiler degenler sakırıp, höyleşu mine ko'ngil hez gök. Birgelep barayık. Korkmayıp, kim bütünde ağırlıp duyuyor, o yürümey. Bana eliyle şulay kimdir edreksiyelep kıralar yürümeydi. Barayık, birgelep oturayık, şulay ekskursiya bir de höyleştik mi? Vışkağa barayık, müziğe barayık. Alana birgelep oturup, kafada oturup aytayık. Şay bit. Eye. Komeklep osura şayık. Bir üst beş kişinin eye rayık bilen. Bir dakika
Thank you.